Anga da show ya ramako ri bamattungo ya nuna bi apuna ya meeting bi apuna ri bamattungo nga hajagani chichet pulsinang ni campaign ko ang giskraya nga chim. Ano ko giskraya nga ang baksa jirangan ang sari nga chim mga misunaka ni nga chim. Hajagani chichet pulside gari ko ya bi apun nune jaachira na ngay jok wa sumayo gari ang jokja. Aro wa sumayo ba nga sanche jamani gisko de ya ko mai nakkin thari ko no pa predak ple muskil ya de raman tangka paisa ba bangin langgin ani anga wa sumayo ba nga sanche ha uni gaman da syu aga nagata bang nga chura chauno dakpa ramarang ganangja ramari na jakija thari na ba blongin nga 근데 봐 나로 얘 낙바 비아프랑코 낙바 라마랑코 녹가파니 가사치 나로 얘 촐랑코 맞네 야 라마랑코 치가 나로 다리나 맞나 은혜가만 나가 녹가파 있어 광아 맞테나 나지만 사칸치루 야 앙아 마멍 그따 방아 스테이트 폴리틱스 소리 많이 묵송하니 동자침 앙아데 나시망니 MP용에 parliament kampa ingatsim Neba dentang political obossarang ni sel coalition politics ni sel coalition ni memberang angko chief minister ni siyoka aro nakisa nga by election no chakat nang angjo aro by election no campaign ka ni somayo ya bi apunari by ya ramarang ko nga tangan mo krontang chin ke chol ko matnode anga yarang ko dentangat na nga krengi kam kagin iniwa somay banga disco chanchiha. Unega man daalo ya somayo ya gtemo na ribae daalo ya ramako inaugurate ka ani ka na cholko maknaniara na simang na sanungja diba ang naba na men usyok ani or katsanyo pa. Aro sang satay nga no ko pay solko ya nam bigpa cholko na simang na aro ang sigamak na aro tang mancha ang na state ko daalo chief minister ni dala chulko na nina aro na ismang ni Emilio ni dalo kam ka na chulko na nina nga ko pay sulko changsa thai anga metel na kusyo pa rapengrang yari ang pa sibri atani gisepo chura town kragtan dentang ha ba dentang na abatsinga aro yan ako akanon anga plak ko na ching dentang ataha ni akan zayna kamrang bakui nga belsi so pri bongana kal tsepe don kepa kamrang ko gemak ko de belsi bongaw ba gemak ko sugat naman cha sumay na nga aro ya belsi bongani gisepo na isman sakanchin uya covid pandemic ni selba belsi gni ko de chande gemachok Unigaman belsi ke tamsan chinga kam ka dapat na ya. Deba da alo ya kam ka ani rango. Ang ni ma shed pete haida bano ba mistake na ba donga deba. Tura town ni main gtem rango na. Main antini locality rango na. Jirangon skango ramarang 동자침. 100% kita kana manjaw 19 ni bakan jawa deba 75% ramarang kude chinga dalo cover kada mata. Diba dalo development ni gaman sanga janap pina. Diba ya development na ko ba na ba? Public kun pangsaka. Democratic right ko na simang na bill ko ni nga constitution. Na simang select ka bo. Na simang vote ka bo. Sako na simang leadership kin. Democratically possible. Una gaman ya bill ko ang takkan na nga. Aro na simang sa kansiyan yari baing ka election na ba jina ba put ka bo. Angat alo NPP na vote ka bunya akan naik baca. Diba ya democratic right ko din simang jakana na nga. Aro ya election na simang vote ka na nga. Angat ang tangde dasyo president akan itim 100% manjana budunga angat 100% ni nakanagin. May na kung sa vote ka bagamat ki. Jina ba vote ka bo diba vote ka na de na nga. May na yarang chisa ang sol ang ni skaniko ang parak naman na. Aro dun tanganiko ang rapan naman na. Pengna dalo chura town ko develop ka na tsinga bak scheme rang ko dalo tsinga kamrang ko kainga rama jalang rang baksa turani daw street light rang ko ba tsinga tikna ba tsingjo namen tanginga ha tura ba
Mijao President Saipan Yano de Bidagan Jaha Diba Guanango Chini meeting Kap Matungo de Bia Araimel Junction ni Mandaga Shinagan Dok Chimbide Almainagan Jaha Dibong Eba Bia Araimel Junction Kon Bini Junction Rong Ayaw de Mena Bini locality bawa Sipang Jolon Unawa street light Rangko beautification Kon Kedak Plek Kusyong Ebeba Mijao Akan Ha Aro Ong Bibia Belsi so pribongana dalo Tura town antini Meghalaya state ni number 2 town ni akan magwala ni dongja. Garo Hills ni headquarter. Antini mkemra song. Tura town ko nanti gembakcin mengsenga. Deba Tura town ni beautification, Tura town ni development rang, Tura town ni facility rang. Chu'ungjachi. Ini yang dalo ya street light rang ko beautification rang ko kam kae. Ia dah lo tentang bangsa Tura town ni development na je kamrang ko tengah kaingatsin ia rang ko nak seman sakantian bekron tangci nekinga aro mekangci ba kamrang ko kaang kugen ni anga kubong naska ia ramani kementerian nak seman sakantin uia ia ko tentang bangsa tengah state ni budget ni ko tengah tangka paisa rang ko sanction kae tengah ia ramako de tarijok aro baka scheme rang aro baka development rang list rang dongatsim deba warang ko anga dalo ra bajaha ya dakpa report rang ko ambeno election jin salo announce again uno anga report rang ko ra bai anga report rang ko taigen aro detailo mai dakpa dengtang angni MLA scheme chief minister scheme aro dengtang development ni kamrang ko jiko ningatsim yarang ko banga wasumay parakin dalo atsini Chadamberangna banga gital program YESS Meghalaya program ko abatsingatsu YESS Meghalaya program was J group rangan registered sim. Aro bank account dongatsim. Aro jadok na active dongatsim. Ya group rang na tsinga up to 1 lakh rupees. Unyo to de lakh sauna keng. So anything between 10, 15, 20,000 ni lakh sauna activity ni kri tsinga youth group rang na tsinga dakchakaniko otninga. Mijo mangmang anga wa guidelines ko change kajo. Maina baka Chadamberangan group rang ko thari kuja. Aro baka Chadamberangan group rang ko thariyo ba mamang dakchakaniko manjane gaman group registration nang ba expire ko ha. Uni gaman tsinga guidelines ko change kajo. Jadok active ok na nang chawa. Na isimang immediately daw register ka emang tsingna knal ambansan ni gisepon registration aro bank account ko na matnode antisan ni gisepon tsinga tangka paisa rang ko tsinga na isimang ni group nya account to tspat again. Daw tsinga hazar sa group application nang ko riang ba December jani gisepon tsinga matna ha. Aro ya hazar sa group na unas kang hazar ni group rang register gecham group rang ngachim yarang na tsinga tangka paisa na chok around 15 crores ang ko tsinga release ka aha. Total budget alo 40 crores to ngatsinga. Uni man tsinga daw ba crore kodrup ponga dukwinga daw Chadamberangna swalna. Uni gaman na ismania getemo ba badia ba group rang Chadamberang na ismang ba sports activity ko, music activity ko, social activity ko atnas ko de ta raki antini president ba jeni truba antini youth ni truba ba madam CEO ni truba ba angni office ni truba na ismang ta raki registration ko dakimang ya YESS Meghalaya program ni benefit ko ta naman again. Aro ya YESS Meghalaya ni program ni benefit ara tsinga ya belsisan ongja de ba belsian tian tsinga na ismang ni activity ra ko ngatna na ismang ko tsinga support ka again. Ya muksongalira na min simple nga Chadamberang talo namgepa kamra ko daknas kinga. Chadamberang talo sports rang na nagiskna music na giskna. Ande ba government side ni mamang dakchakaniko matjenga tsin. Uni gaman yarang ko tangat na achini Chadamberang na support ko na financial power ko na singa ya YESS Meghalaya program ko abat singa chok uni gaman makangchiba na ismang dakchakaniko matgen ande ba system ko jarak na nanggen uni man ka sapay J group rangan ya YESS Meghalaya program ko daknas kinga or bak nas kinga na ismang ba tha rakki group ko register ka bo aro jerangan register ka gaman group rang dongatsin na ismang de immediately directly apply ka na matnagen application no may pa problem dongode ang new question ibaybo singa wa problem ko solve ta again. Wani gaman nga bakngi sobay ko rajawa ha changsatay na ismang sakanchi ko niya nambig pa program na banina nga gisakat nung gambagsiya nga na ismang sakanchi ko nga matela ya ramako tentang mansa ya zolo dong pa mandirang na sakanchinan ang dedicate ka na usyuka ang masya dalo ya rama namen na ismang ni janggitangani tentang problem rango namen dakchakani o gen ani ang uya
na baka mandrang ko eri ni mandrang ko Malaysia ria raman ismang na blongin namgapa blongin important issue atsum unige man ya ramachi ya ramako matnachi baka dakchakaniko ya eri ni mandrang matgen ini nga takdonga aro makangchiba baka development rang dongkuinga ya plakam rang ko ba atsing apsan ku chulsanokni ku monge atsing makangchiba kam ka angkuna ani na ismang sakanchi baksa ku monge aro changsatai na ismang sakanchi kon tele angnia kananiko angainon tonton aku syunga ya ketal bersini gamchatgipa salam ko changsatai na isma sakanchi na utna aro ya baing gepa ba ya hazagni ko getam belsi na isma sakanchinan usian gamchatgipa aro patian gamchatgipa belsi okchina angni skani aro biani ong'a plakon metela atsuga song tangbangchina aro Meghalaya state tangbangchina plakon metela